izwi lenkosi 1 Corinthians ngibawufunda mina ningawavuli nina 13 verse 7 ngilele likhuluma ngothando kodwa lapha ku7 ngibawufunda ngaleli lamizwi nina nje uzol interpret lithi if you love someone you will be loyal to him no matter what cost. Nanoma ngasiphi isimo sikhosana uma unothando kumngakho uyokuthembeka nanoma ngasiphi indlela. Nanoma ngawubereka eEastern Cape whether ukhona ukuhlala 2 years of inyanga nakho konke akunanto efanele ikuhluphe ngokuthi bathi ubona abanye abomama whatever nihlukene kangangani noma isikhathi esingangani whatever cost love your wife. You will always believe in him. Ukuze uNkulunkulu abone ukuthi indoda ngeke yakhona ukuphila ngaphela ukuthi benomsizi. Yabonakala ukuthi indoda kunento eshoda ngayo. Umama wakwakho nanoma ngawunama weak point angangani mara wathola uthando elivela kuwe ekugcineni kwelanga eziningi izinto zenze nanoma ngawubukhali kangangani. Haleluya. Nanoma ngawubukhali kangangani isikhosi. Mara umama okhona ukuthola uthando ubukhali bakhe ubehlisa ngenyembezi. Behlisa ilola thando lakho alibone kuphi kuwe ba. Ngizomfowethu. Always expect the best of him. Elizwe thini? Methemba umngakho. Trust your wife. Ukuthi umngamo wethembekile uzongenzela ukubest kuphi empilweni yabo. Amen. Angisho lokho. Akunamuntu perfect. Umama ngeza apheka kuhle. Apheke kuhle. Abe nguchef. Ungathola ukuthi uhlula ayina. Ngangisi. Engithola ukuthi indoda iyakwazi ukwenza njani ukayini. Don't expect everything ukuthi umama wakho fanele abe expertise kuwe. That is why when ukhona la indoda esihlakaniphile iyavala yebo ubuthakathaka baka mama wakhe. Kunomama sikhostola ukuthi akasi nithi yini kulomuntu otho asithi siyazi nakufika abayeni ekhaya. Bayafika bese umama kosta engekitchen ayokwenza ijuice noma mhlawumbe umama lo akanayo lenkoze fast kangaka wena onayo baba. Nabantu ukuhlala ungumama ungubaba waziko ukuthi ubuthakathaka baka mama kwami laba bantu bangaphuma bangakadli next. Wena na ungubaba owazi ubuthakathaka bakhe uthi ngisahlezi nje usukume uye kitchen uthatha iCoca-Cola uyibeke esimbodweni uthatha amakuke uyohlala phansi labahlezi khona uthi ikumama asukuma engale esenazo umama. Uyavala ubuthakathaka baka baba wakwakho. Always stand your grounds in defending him. Mama uyavikela. Yabona umndeni lo mfo ogijima lapha lo othi ala ngoba zimbhele. Umakoti uyaprotectwa kwifamily. Umakoti uyaprotectwa kuphi emndenini. Umakoti akasidonki. Thina sikhule abomakoti bekhaya sasilala sonke sasi7 ekhaya umakoti omkhulu maka enji bekavuka ngo4 skip watching sibeka ngaphandle athome ngayo ngo4 nakubethu 8 sibukile hleze ekodlweni kosta lethi tiye nasiqeda ukusela itiye uyokuneka iwatchini nakabuya ukuneka iwatchini jiki betha bo12 kosta yokubeka ipoto kuphezulu. Protect your wife from your family. And mkhulu umbango njengamanje uma ubereka khulukhulu wena muntu ayikho into ebangwako kubanga indaba yemali. Today they must know abantu ukuthi uma umuntu ngithethe umama kwami everything belongs to my wife. Yes. Everything belongs to my wife. Tell your family from today. Nangu hleli hlanu kwakho umntwana wakho. Lokho aqaqe kuwe mama ukuthi ukuze ube nothando nomakoti akho everything namhlanje ubaba akade akwenzela khona uyokwenzela voluntarily.
why umama ohlakaniphile kuyokusikima yena umama loya athi baba sikhambe ke siyobona uma ekhaya. Kuye umama loya oyobe avala leli thuba. But that's from now, whatever problem ongaqala sengena kumama zala jama ngilamfo encwadini uthando bazalwane. Uma ubheka uLeya noRachel, uIsrayeli ukuze abe na 12 yezizwe kwakuliwa lapho. Kwakuliwa ukuthi ekugcineni kwelanga uLeya noRachel bafuna uthando lukaJakobe. Mara ngiyamthanda uJakobe ngoba phezulu kokuthi ekugcineni kwelanga amagama wabo waboDani, Naftela, Odeni ayakhuluma. Omunye uthi namhlanje ngimbelethele indodana ngimbize ngokuthi Dani uzongithanda kakhulu. But uJakobe wayenothando olwalithelwe nguNkulunkulu. Wayemthanda uRachel namhla uNkulunkulu avale isizalo sakhe. Ingakho izizwe zakwaIsrayeli namhlanje bathi zahlukana kabili, zabangaki, zabazimbili. uRachel waba nabantwana abangaki, ababili. Benjamin nobani gaze walivimba uthando. Uyazi la mfowethu embereko loberekakilo fanele bathi indoda leyidlisiwe. Uyabona ufuna ukuprove ukuthi umngakho uyamthanda, abantu abakutshela emehlweni akho bathi ya uyabona lo muntu wenze njani udlisiwe. Nginenkonzo engiyenza yokuphakela nizokuhleka. Bona ubona ngiphakela njengisazokuphakela. Njengimbolile umama wamhleze emvale icheni yokuthoba emvale. Amen. Hallelujah. Bazalwane, kunabo mama abasivalela amagap ukuthi abanye bethu abomama bethu bashona. But ngokuthatha abomama yavaleka leyo gap. Kunabantu abathethe abobaba ngenxa yokuthi abobaba babo zange babapha uthando. Wena ula ukwenze njani ukuvala that gap? Mfowethu ngifuna ukukutshela ukuthi umama uyaphiwa imali abereka nje. Hallelujah. Ngeze ngizwe sihlala sikhose ekhaya ibudget siyenza sobabili, but ekugcineni kwelanga ke ufike na ufikile ukuthi mama nasi le mali ngeyakho ake uthenge something. Mama Hlangu umama uyalethelwa yathi umthengela amaswiti, thengela ichocolate. Umama uyatshelwa ukuthi yazi mama umuhle uyafanelwa. Mfowethu have time. Zinengi izinto uNkulunkulu angakubusisa ngazo. Sithenga ukubusisa ngomama okhuthele. Sithenga ukubusisa ngomama onakho konke. But uNkulunkulu avale isizalo sakhe. Makoti akathathelwa abantwana. Lento le into eyikinga sikhosi. AmaNdebele amanengi leyo nto le ibabambile. Babambile ukuthi umakoti uma ngabi nabantwana bathoma ukubiza umkhwenyana ngapha na M4 mara sami plan asenze lokhu nalokho. Makoti emzini akakazeli ini abantwana. There is a purpose uNkulunkulu ayenzako ukuthi ekugcineni kwelanga umuntu athatha umakoti. Uma ungalaleli uRuthi noOprah nakho konke bathathwa njengabani abomakoti, mara abayeni babo bakhamba msinyana. But because of uNkulunkulu wayenenjongo ukuthi uRuthi aye kuphi lapha ukuze kuzalwe bani uJesu Kristu. Umshado nomshado uNkulunkulu unani une-purpose ngawo. Mfowethu siyakubongisa uNkulunkulu abe muhle nawe. uNkulunkulu umshado wakho awenze umkhulu uphuphume. Uyaripota emshadweni. Na usuka la sikhosi udriver uyale Krugerstop. Mama kwami ngiyasuka. Nangizwa ungayithatha kancane lento. Sawufika nje ekugcineni kwelanga la uyokufika khona ngoba bomama babuthakathaka banokusibekezelela uyakungena lolu thando ngalendlela elithanda ngakho. Sikhosi Mthombeni Masemuni mawungakhumbula umama bekafona ka3 ngelanga lakhe wamchecha nethi bese office lakho isikhathi esincane. Why bazana uthando ligcina lenzani kwangathi abantu bayahlanya na? Mara ekugcina uthando isimanje
emanshini bazalwane. Uthando alikhambi ngamasizini. Njengalokho amasizini namhlanje ukuthi manitshadile oJemutini eDubai. Njalo kunamhlanje bathi Jemuthi umshado weyini. Umthatho sikhosi ungaba ngunqantathu namazi unqantathu indlwenye so. But kuthi na ungena lapha uze kunuka uthando ngaphakathi. Uyingolova lakho ithole ethi ngilethi tsi nazokulahla inzibi. Uze kunuka uthando ngaphakathi. Khambe kumanshini. Nomchayi imvala ubi namandla. Sangana ega